ni inkuru y'incamugongo kuri Kiliziya Gatolika n'abemeramana b'abayoboke bayo hafi miliyari ku isi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana ku myaka 48 y'amavuko nyuma y'igihe yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Papa Francis yari muntu ki? Ni biki byamuranze mu nshingano ze nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika? Je nitwa Leonce Nyirimana. Papa Francis byemejwe ko yapfuye mu gitondo cyo kuri ya 21 Mata 2025. Yavutse tariki ya 17 Ukuboza 1936. Bivuze ko yaburaga amezi 8 ngo yuzuze imyaka 89. Yavukiye ahitwa Flores mu gace gaherereye mu murwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires. Avuka ku babyeyi babimukira bari bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni Jorge Mario Bergoglio. Akaba yari afite abavandimwe bane. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuiti mu 1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chili mbere yuko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe ubusaserdoti ku itariki ya 13 z'ukwezi k'Ukuboza mu 1969. Agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abajesuiti ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa arikiepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine, na mbere yuko Papa Paulo Yohani wa kabiri amugira umukardinali muri 2001. Kardinali George kandi yaje kwimurirwa i Vatikani aho yarashinzwe imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakaramentu. Yarashinzwe kandi gutanga ubutumwa bw'abapadiri, akaba yarahagarariye komisiyo ya Vatikani muri Amerika y'Epfo. Nyuma y'iyegura rya Papa Benedicto wa 16 ku itariki ya 28 Gashyantare 2013, Bergoglio yatorewe kumusimbura ku itariki ya 13 Werurwe muri uwo mwaka. Afata izina rya Francis mu rwego rwo guha icyubahiro Mutagatifu Francis wa Asizi. Yatorewe kuba Papa tariki ya 13 Werurwe 2013 nyuma y'amatora yabaye inshuro 5. Yabaye Papa wa 266. Aba Papa wa mbere kandi uturutse mu muryango w'abayezuiti. Ni uwa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika na Papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'Uburayi kuva mu kinyejana cya 8. Papa Francis yafashije izina kuko yarafatiye kuri Francisco wa Assisi wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri, akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Ibi ni nabyo byakunze kugaruka mu mikorere ye ndetse no mu mvugo ye mu bihe bitandukanye. Mu gihe cye cy'ubukardinali yaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Asize amateka ko ari we waharaniye uburenganzira bw'abantu babana bahuje ibitsina, akemera ko bashobora no kuba mu nshingano za Kiliziya Gatolika, kuko Papa Francisco ku itariki ya 2 Ukwakira 2023 nibwo yatangarije insengero zose zo ku isi ko zikwiriye kwemera gahunda yo gushyingira abatinganyi, no kuvuga ababana bahuje ibitsina haba igitsina gore cyangwa gabo. Anategeka ko bagomba kujya babahesha umugisha. Yongeraho ati ndetse n'ibihugu byose ku isi bikwiriye kwemera gushyiraho amategeko akingira abatinganyi n'uburenganzira bwabo ukubahirizwa. Uyu mushumba wa Kiliziya kandi yavuze ko ibyishimo biva ku Mana, bityo ko nibituruka mu gukora imibonano mpuzabitsina nabyo ariho bituruka. Iki gitekerezo cya Papa Francis kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina gikubiye mu gitabo yise Terra Futura, cyashyizwe hanze ku itariki ya 9 Nzeri 2020. Kikaba kirimo ibiganiro bitandukanye yagiye agirana n'umwanditsi Carlo Petrin, aho avuga ko kimwe n'ibyishimo biva mu gukora imibonano mpuzabitsina biberaho kugira ngo kurushaho kugira urukundo rwiza no gutuma ibiremwa bikomeza kubaho. Papa Francis kandi yogeje ndetse asoma ibirenge by'imfungwa
zahoze mu mitwe y'abagizi ba nabi bafungiwe ibyaha bikomeye ubwo yari mu muhango umenyerewe wa Kiliziya Gatolika ku wa kane mutagatifu. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yari muri gereza ya Pariano iri mu birometero 75 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Roma. Ifungiwemo abamenyekanye cyane cyane mu mitwe y'abanyabyaha ya Cosa Nostra, Comora ndetse na Ndrangheta. Abenshi bakaba barakatiwe gufungwa imyaka myinshi. Vatikani yatangaje ko imfungwa 3 muri 12 zogejwe ibirenge na Papa Francis ari abagore. Umwe akaba yarahoze ari umusilamu ariko nyuma arahindura abo mukristo. 2 bakatiwe gufungwa burundu. Ikindi kandi wamenya cyihariye kuri Papa Francis, yanze kuba muri Palais ya Papa mu gihe abapapa ba mbere bari basanzwe baba muri Apostolic Palace. Vatikani we yahisemo kuba muri Casa Santa Marta, inzu isanzwe icumbikira abashyitsi. Ibi byagaragaje ukwiyoroshya kwe no kudakunda ubuzima bw'igitangaza. Yabaga mu buzima busanzwe bitandukanye n'abapapa benshi. Ntiyigeze agira imodoka ye bwite kuva yaba papa. Papa yakundaga kwitekera ibiryo bye igihe cyose bishobotse. Yakundaga umuziki cyane, by'umwihariko injyana ye ya tango, ikaba umuziki gakondo w'iwabo muri Argentine.